Tatta чымнайтыгар байылыат бахны қахайыстыба хортуоска қаппыстал ордутугар ылстан үлеләбіде ыратта. Нәхленені семе хортуосканан қачияры қаханар же туттубыда. Қахайысты білетін бір иделяқтар бітбілістілер. Федора Прокопьева салаячылақ байылыат баханы қахайыстыба үсіллағыта бәйтін күйінен 100 тонна хортуосканы қаханар же туттубыд. Маннық туту күннете үгіз үлені әрейері білдер. Кеппитче оғығы отту сылағын туту үлете бір өрөбілі суық барар. Күнгө үстөт тобут. Оннак бола кас күн аяттылар hem bir температуратын тутаргайын эппетнестах. Онны токи кыһынын сортировка лете барар hem bir кас күн айлы бара турар. Дегүн тохталы хох деп көрдүк. На билигин жагаяты бит каяп оготта онутта ханянныбыт. Лембо 10 тонна бар атыга. Билигин дагана тылы деп кыһынын Асколага махынга туттарабыт, ана атылыбыт, кыһыңгыта билин дагана атылыбыт, семе хортосканы, ана сир хортосканы. Жон сир уана семе хортосканы камагатыга тылахар, онан кахайыстыва быйыл олордор сенин уан гага дери улатыннары соруктак. Амтана миннигехенен, үйнүйте үчүгейинен аразара сордун ордор буттар. Итене мэне сымнаабат, сытыйбат каханарга табыгастаага бит. Это бу хранилище тутуллубута олус үчүгей. Улус хентергар турар болан нехеленне хаматыгылар, онна үйренне даганы, онна хачыстыбага үлелилер, оннан барыттынын таалах. Маннык жаһанан төгөрүк сылустата түбүк үйгөр сылжар жону нехленне мактала кынаттыр, салгы тахарылакты үлелилеригер төхүү күс болар. Прасковья Татаринова, Степана Тастыров, Стака телевидениете, Татта.